što se tiče samog pristupa podataka, dosta podataka su interni i mogu se naći. Ja ću vam pokazati za neki HR deo koliko u stvari su ti podaci neophodni, zakonski neophodni da bi se mogli sagledati neki opšti trendovi u organizaciji, a vrlo često postoje ta ili istraživanja gde ćete naći efekte nekih stvari koje želite da progurate, na primjer da može Milana sa vama da podeli da neke novi skillovi utiču na poboljšanje organizacije za toliko i toliko. Znači uvek se potrudite da zaista nađete neko relevantno istraživanja. Takođe postoji spoljni podaci. Ukoliko želite da obrazložite povećanje zarada, naravno da ćete morati da tražite neka istraživanja nekog ko je uradio to na nivou zemlje, regiona, ko je dao tendencije i onda ćete vi reći, ali recimo da kažemo, vendor je koji se bavi istraživanjem je rekao da u Srbiji rastu zarade prethodnih 3 godine u proseku 6%, a kod nas rastu 3%, zar ne vidite suštinski da je to problem? Znači, negde ćete se nekad referencirati na te spoljne izvore koji nekad mogu biti slobodni, nekad mogu biti plaćeni, ali suštinski potrudite se, jer prosto sve je to nešto što diže taj neki nivo relevantnosti. A ovde Milana može eventualno malo ovde da iskomentariš, ali da. Ja sam podelila čisto nešto što može da se nađe na Galupovom sajtu. Kada se pitamo, kada branimo zašto je angažovanost zaposlenih važna i kada pokušavamo da nađemo u stvari, prvo da dobijemo ideju sa čim možemo da je dovedemo u vezu, znači zbog čega je engagement zaposlenih važan. Ovo su podaci Galupovih istraživanja koja možete, kad odete na sajt Galupa, možete da nađete njihove istraživanja. Ovo su, neke stvari koje sam ja izdvojila u smislu da ljudi koji nisu angažovani koštaju 18%, organizaciju 18% njihove godišnje zarade, znači to su njihovi neki proračuni. Takođe, jako važna stvar da menadžer ili team lider sam za sebe praktično čini 70% varijanse engagementa zaposlenih. Znači, strašno važna veza između ponašanja menadžera i toga koliko su zaposleni angažovani, postoji dokumentovano i tamo možete da vidite i velike uzorke koje su oni koristili, veliki broj organizacija koji čine u stvari da te veze koje su pronađene imaju težinu i s kojima ako vi ne možete takvo istraživanje da uradite u svojoj organizaciji, možete da idete i da tražite izvore koji su kredibilni, koji imaju dobre uzorke i da se pozivate na pravilnosti koje su utvrđene. Takođe, ovo je jako zanimljivo kada pogledate kakve su razlike između onih organizacija koje su u donjem kvartilu ili najvišem kvartilu po nivou angažovanosti zaposlenih. Ono što možete da vidite da je 81% manji apsentizam kod onih koji imaju bolji engagement, vidite turnover i sada puno stvari da ne prepričavam, ali suštinski to su podaci koje možete da nađete, postoje takvi izveštaj koji nalazite, na koje možete, koji prvo mogu da vam daju ideju koje brojke da povezujete, i da ako nemate nešto čime to možete da izmerite kod sebe, date to kao logiku tamo gde nemate svoje podatke, ono što je rekao Nemanja.